Kero bengi ana ndo mancho murigererio Ndizi TV hekero koro kwegena kwane buna litkoria uri abere litwera rukegima nabayo kwabere go kwego kya kubwatia emirobero yonse getaseni kya Ndizi TV litkoria rero ni gorire litkoria Jumatano kitariki 15 cy'umutinyi ogatano narimo umwaka no igwekiri bibere na meronkebere nebere yarabano hikine kinga ki siasa kigenderete kubwata insemense ya Kenya kerabarai aho abagendete we akira ekoko na ase litkoria rero ntwara umugavana we county ya Kitui Musba Charity Ngilu nabaga kwerusia ase keminano yo kurwanirira ekirugo cy'ubugavana ase county yo ya Kitui kinga kingia ekero yaragire Ensa Eyemo kinga kingukwarigani eri kumanya ari nkwarganiretie abuna na kwarganire ko rwa chinsemo abuna berga gutwekera semese ito ya mangana maya korende aya negati ari nkwarganiretie Unaona Musalia Mudavadi yuko hapa, Tangu yuko hapa. Sisi wote tumekubaliana ya kwamba safari hii agenda ya kwanza sio kubadilisha katiba, ni kubadilisha uchumi. Kenya kwanza ni ntotoraba konya ba Kenya tigana na azimio tebire Ruto. Na hospitali sio ghorofa. Ghorofa ni nzuri na tunaipenda. Lakini kama hakuna kasi ya kuhudumia watu ndani ya ghorofa, hiyo ghorofa ni bure. Omokonyo Raila Odinga Martha Karua koria ira yogoche gukino bokoreri bubu bwenia. Kwa wakati huu imekuwa wakati ngumu aswa kwa wa youth. Changamoto ambaye inawakabili hawa vijana inataka watu wote wakaribia hawa. Omwana we itaso kweruta imenya nchanto komanye na seki. Mancho murigereria yo manaenda mankengo kwariganira ingomanye bunango ariganira tya senchera ere yubekiranu Amayia Ensa Eyemo yabono magoroba nyona nabakandira gutobwatia wetera chinsemo chimetandao asensemo ya Facebook na YouTube tobwatia wetera Ndizi TV News asomotandao Twitter nabagotobwatia wetera @Ndizi TV News nabaigase website yeto nabakandira gutobwatia wetera www.ndizitv.or.ke mancho murigereria ngo kerongo kwarigani ngomanye kwariganira tya senchera yubekiranu ere tariane Evelyn Osero tokubatala nere kwene kiabuna onsingo ikerara sensemo imanyerero nigakuro kwa Joshua Auta kabana nitweko mweryo Toko chaka amangana Amayia Ensa Eyemo nigo toko chaka kurwase county ya Nyamira awase abanyanyimbo kurwase county yo bachakire gokorobotki kubatkana na yakore asomwano yomo w'emyaka 15 nebere oyo gosoma ase class ya Kyandago se form 1 amwitete mu muromo abo w'emyaka 19 asoko mwaka rige na ase omutwe oraboti oru nigo togendera twarganire n'umurike tukorwase county ya Nyamira job manki natigato iwe ari agutumanya Kurwaso bware nigo ekenyoro gya Sasuri ebunge ya West Mogirango county Nyamira kere egetegereru korende asenka ya Dennis Nyandiko nigo barebirero nyuma yo gosiria omwana obo Franklin Nyandiko oyo kageire go itono yo mwabo Steven Nyachiro ngate yo mwana oyinga minyakora nginya gokoro ansakiri omwana oyikuru nyomba agaja ansakiri omwana gonka yo mwana ansaburi gogeri goro nkanyoro mwana ne nkore kumurwani Nyagosira nigo arego soma ase sukuru yoboroso ya Gyanchore naende nigo arenge emyaka 10 mumuromu abo Steven Nyachiro oyo gosoma eskuru ya sekondari ya Gyanchore niga kageire ko mwaka rigena bunangina rinetske muncho atoerera mambi yarenge chimatate ke mambi ngandi tukoboka 5 nabarosirie chaye banyi bande skuru ngaboka ngautalika agande yayi mama na akule tokonkonya nkolindo kokoliko sinarenge kama boli franking kiyakoli agande bin Steve ngaka nkanyana bwa torosea ngachikolike nkanyana manyinga goiteka tongarangiri kasi nene kurumageto kurumuino gabu agachanga matio mwana no bere serious njwa nkanya kama mbukoleri tokatira tokanyale pigipigi tokalina tokananyamiro mwana asiretio bakatikati westage ya Nyamira Omokagerwa Steven Nyachiro nigabekire byara n'abanyanyimbo ba Nyamira ase abanyanyimba bagenderetse n'obotuki bwaime ntwakwana na sokoro yaye oyo ichanera engana eyo mwana oyimageta agaja bwato omwana oyo akamungura agajana y'okirwa ko omwana akamungura omwana ne nkinimeze ngo omwana oyo akoleki abagaka abani omwana oyo okukura
George Murara oyore omugaka oyomo onyumba 10 asensemeyo nasaba baibuli goika abana babo ange n'abantu goikaransa amo ekerobo kongubabeire erinde gokeya chisegi chiamate ana na baibuli ne bano bokongu bwaberi buko tokonyerana tiga abantu bakwanirane na kubwa mona abantu bamanya abana bamanya baibuli na baibuli bamanya abana. Oyo koligia ekerogo ky'obubunge bwa West Mugirango Rogers Moturi natomo abokonyi bwaje gotia senkeyo asebono iganigo nyagosira bekire asenke ndio Nyamira Rifaro Hospital enka ejunja sababarai nonde wensi ole nokuganio kuya kubakonya ase amakongu aya chochi abuga akemosi na nyaribo ngo sababa konye bankonya timbu adikende to Vincent Kamosi no mugaba na nyalibo bakonye umujo yitu na bolense sana banje bakonye ikiana baro bono igalende kurwase county Nyamira yinko reporter ya Ndizi TV Joba Maangi Kira togo tena norobati urukoro ase county ya Nyamira nigo togo chase county ya Kisii awase abaunchurira koro ase chiro ya keroka besokire na kwemurunganire ya EUB eyo ichire ase chire yo ento batebre niga bunanigo geko bakora barabugata koro bunchurira bwabo ase obwororo nabona nigo baburya bo bisabatendete kurusi EUB eyo babe bakwangiye burubiri bwo kurusi EUB eyo iroko bakonya kwegenderera buya aso bunchurira bwabo munatokumanyibano muri Keto Mildred Momanyi Abaunchoreria kurwa ase chiro ya keroka nigo bamochirie serikali asogotigia EUB asensemeyo asegekegetambe egentokere okogosereria ase obogima bwabo ekyo kyeire abande konganya obonchoreria bwabo keroka ge EUB yabe kyo tokyo ase omo keroka ga nani ntumu na torege tokonyaka batogotena keroka no bwabo kyagera na butranya ko tokonyama ruire gwetera ase EUB ya nyako keroka komo kolio biashara keroka bodaboda ni chiro maiga ama ene bitu achandikire obo chabu bukorwa chita abande barwalire bakorire nyagitari ondata yogotokonya paka rero genya saa tumiro musamario ye omweshimiwa wikirivusio chembande wamwire kobeka chibuti ne timu yae goturusirio bochabu ba igo twagokire mona abana bodaboda bakeroka konya tosimyesto gotenena abangine na barabugo chiarie bagogete batebirenga gaki omweshimiwa embande wikirivusio cha genya saa mokonya sengenje rure ne timu yae bekire chibuti goturusirio bochabu abamenye abo barenge nobororo nigo besokia na korusia EUB eyo bakoragwa no yokoboria ekerogo kyobo MCA kurwa eward eyo ya Ichuni asebateba eserikali eteme kubanyura nonye kego chikorwa roro ase bari batama etikeroka na reta onye netubwate ase ward yeto na ase gekegetambe twatwarire challenge nyinge sana ase town yeto akamukiabo keriki abeire gekobegente kebesana gochasa bamenye bakeroka no gochabu moroche itukolia rero na chirego tabanga tikatubwaterane n'abantu baitu bakeroka nabaliba obwate birengere bya gochasa abantu baitu rero kunyara ko murusyo isakorire korogo chabu buri katika abantu baitu bakora biashara nabono se ko mu noro chabu ato mwane ke mwerere neri musugwe teri kuruge ni koriri besana imusuri roje kero moto korea na lienda asalangs ngirigo tiga asalangs because these are chemicals ade mu understand thing kero chabu ko yenge kabwa ba gachikasi chikosoka kurochire chimbe binera akanya yatosungwire umwashimiwa wikirivusio cha yokorio wa MCA wa Ichuni ward otokonyire kurusi EUB abangina baito no bakonia matunda biashara no tokora matuka amange lakini baraimba yo bana kurusi EUB umwashimiwa wikirivusio cha tokoira nelipi ya mono ando genderega ando no tole maga yao Wycliffe Siocha oyokoboria ekerogo kyobo MCA kurwa ekyama kya ODM nigo amomochirie Samuel Gekonge omo MCA orororo ase EUB eyo ayama yega yogo konyana nabamenyi korusia EUB eyo na tebirenga wansirali tukolia rero magoro bamba masikwanje muntu ndo bwensi yare to bochabuga nona inje ko tiganda abantu babiri batatu bakorigere ringa ningo koreka nando bochaba cha kotambuga iga tuwa to bochaba sinara bokobera mayagali kuraberoro in the short term tukunya korigere nyasa wanje to basoye biroje bituge to bintu bitokorwa long term solutions aso bochabu buiga ugendere to bochanda abantu baitu bakero ari gusaba bamenye baitu bakero kanga tiga baligererie buye bamanyenga mbara ikibago chora because at end of the day onye nandi to gochora bube mechande gendere to bakero kaga iga goikege endero Gingo reporter ya Getasen Ndizi TV Elitaliane Mildred Momanyi
Omerurukia bendera yobra yobonene bwense wetrase obomo bwa Kenya kwanza Dr. William Samoei Ruto ibaigora mokonyi bomura ibense ya Kenya nigo agendrete kugikiria omwamererio ye askira bateba buna tabwati amagani aramajago cyase aba Kenya tingakiye cyoni gabara ibanda bara babwatani bobomo bwa Kenya kwanza gati yabo Musalia Mudavadi w'ekyama National Congress nabo igo Moses Wetangula w'ekyama ya Ford Kenya barokanire kumugikiria omura ibense ya Kenya Huru Muigai Kenyatta askira bateba nigo swananire na mangana yekiombe cy'abachori neci mbebe IBC nabona nigo baganiriye omusike Huru kwa abakenya ari bagari wecorera abarayi bo kuganya kwabo tigatonyororo bati oru asenchira yo bwekera nubu na twariganeriwe ekero omorayo yo bwense omusomo konyi bomurayi bense ya Kenya nabo bwatani abande bobomo bwa Kenya kwanza baba okoretaro yabo asechinsemo au imeye county ya Kisii. Anasema tubadilishe uchumi kwanza nione kwa mkono. Watoto wa taifa letu la Kenya kwanza wanapata ajira. Mambo ya vyeo ya viongozi na mamlaka ingojee kwanza mpaka tupange ajira ya watoto wa taifa letu la Kenya. Na ndio unasikia sisi kama Kenya kwanza, si unaona Musalia Mudavadi yuko hapa? Si Moses Wetangula yuko hapa? Sisi wote tumekubaliana ya kwamba safari hii ajenda ya kwanza sio kubadilisha katiba, ni kubadilisha uchumi. Na tukibadilisha uchumi, mpango yetu ya kwanza ni kupanga ajira ya hawa vijana. Na ndio tumesema kwa vyovyote mbele na nyuma, kwanza tunaweka pesa bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Tunaweka pesa kwa agroprocessing, value addition, manufacturing, mambo ya housing, ndio vijana hawa wapate ajira, wajisimamie, walipe ushuru, wajenge taifa lao, ndio Kenya iweze kwenda mbele. Ama mnasemaje watu wa Mombasa? Mnakubali tubadilishe uchumi kwanza? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Tupange ajira ya hawa vijana. Jambo la pili, tunasema kazi ni kazi. Na tumesema tunaweka pesa ya serikali mwaka huu. Mimi nimekuja uwanja huu, nimefanya harambee ya kina mama. Nimekuja uwanja huu, nimefanya harambee ya bodaboda. Hapa Kisii nimefanya harambee za bodaboda karibu vikundi 20 ya bodaboda nimefanyia harambee hapa Kisii. Ni kweli ama si kweli? Na nimefanya hiyo harambee kwa sababu naelewa biashara ya mwananchi wa kawaida. Mpaka mulisikia ule mzee wa kitendawili akaanza kulalamika ati huyu Ruto anatoa wapi pesa? Sijui amepatia bodaboda, sijui amepatia mama mboga. Mimi nataka nimwambie watu wa Kisii na nimwambie mzee wa kitendawili, wacha kulalamika milioni 2 ati bodaboda wamepatiwa. Sijui milioni 2 kina mama mboga wamepatiwa. Milioni 2 ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali kwa biashara ya hao watu wa chini hao. Najivunia sana nikiwa hapa Kisii kwa sababu nilianzia kazi yangu hapa Kisii nikiwa kama hakimu. Na tumekuja hapa kuwaomba watu wetu wa Kisii, lazima tarehe 9 mwezi wa 8 tufurushe hii serikali ambayo haijali maisha ya mwananchi. Orubana wana orbat korwase obomo bwa Kenya kwanza ubagendrete kuyakire koko ase orogongo rwagusi waserit koriale babago kora etaro ase county ya Kisii na boigo county ya Nyamira kurende korwase county ya Nyamira orbat oruntwariganire orurach konyora senchira yo bekirano chikoraga chinsa isato tukotingana na manganage siasa nigo atogoswansense mo yobochenu awase serikali kubwatirana ne wizara yobochenu yachakirie umurubirio wokoena na eriogorie byanda ochiase abana gati emyaka 2 n'emyaka 14 murubirio yo nigo korekana ase chiskuru cyoboroso ase Kere county naritkolya lero ase county ya Kisii nigo ababisaba bagutarira chiskuru au nakoena na eriogerio gochiase abaorokiwa ase chiskuru orobati oro muri kyoitonde mo Stephen nabwa korobwati asenchira ere yo bwagare natigatoigwe ari atwariganiretie. Panga laini.
County ya Kisii kubatirana amone chiskuru au ime county ya Kisii mono chiskuru choboroso wase primary schools ero igaya toro morobelio bene bugutarira chiskuru au na kwene kivuna omorobeli bwa abana konyara kwegwa amalio yo goitethia nda gusamanyeka ine buna deworming gokorekanera se chiskuru au tore ase St Pius preparatory egotoka CNC moya Nyakoe ward koranda ke buno morobeli onyara gokorekana. Gotwa chakera no gwesibia kwa twamanya gutumike gachiko twanko abekera koboko bamanya obeko mono abana bange banyora marioga bia ande togwakere serikali mbia mono so gotorentera marioga mbakasi skuru chido chigweta kera bari kunyara wikera abantu bonsi fie kenyora gise skuru mbia Korengana no mwabisa bochenu Grace Kwamboka omorobelio ni gotwarira maigeria bwango igagati abatani be wizara bochenu ya Kisii amona aborokia barene be chiskuru chioboroso. Like now in Kisii County, our training exercise kisa balimu. First we train the trainers and then we train balimu. It was on 7th and 8th within Kitutu Church sub county. Wakala training, tukadistribute marioga, tukabudisa balimu na kitogo chibakora in every school abalimu ebagocha. Baba trained a health teacher and a head teacher depending on the number of students of what kere school. St Pius preparatory ya chengero morobelio yo bagene tora ya boro kiguba bobo twererwa ase chisemi chiabo. My name is Sanjosha. I'm in class 7. I joined the program because we use the deworming to first we wash our hands before we were given the medicine. Then we chewed it. We chewed it and swallowed it. It was sweet. It was not bitter at all. I must thank them because it helps in teaching children. Gobono kere serikali ya Kenya ya mwete koleta ntetere yo guduoma abana kagete nekerengelike yabwati dande onye abange babo bono bakumis ko kutoke school because of those worms bono chiwomze jene chitubuturigeti kuchikonya at least abana bakoreki abana barubaira ne babere school attendance imekuwa poor because of those worms. Ugosaba kwa Lukobo Jonathan ase serikali ye county ya Kisii noko school wa private onye serikali ya ngwancha yanko introduce amangana ya NHF se school cha private egere tunyare konyora na intu abokonyi kero konyora abana bakurwara andi kwanyora nga abana banachiri abana bayibuli mbabwati NHF okonyorere gasi nkogusana ni serikali yeto ye county onye ndiri bangwancha batokonye ne disinfectant kotese school sobo chenu batokonye na ibintu binde na sabuni na water points china metungi nini banyale kotokonye se school echi kama private one echi ko chako konyora na chi public schools echi serikali cho konyora bago konye ne serikali ndo onye ndiye serikali yeto ya Kisii county ya ngwancha marole ba consider private schools. Kuripoteri Ndizi TV kurwa sense mwa Nyakoe ebonge Kitutu Church South county ya Kisii elietaliane Ndemo Steven. Mya mono muri kyoito Ndemo Steven ase orboti ururikiranu kurwa se county ya Kisii. Abariki bamangana mayani go baburiwe kubwatirana n'abanyanyimbo eriyo ko enekia obokoreri burubya anene cingake kigense ya Kenyero cya sobochori obonene bwo makoyo ko enekia buna obochori ngo korekana bura senchira ere yo murembe nabo igo obotoyereru okwana cingaki baumira na somoyega imeyo mu cyobosongo nigasobwamo baikero koigwana wocho kubwatirana eriyo kurwa obokoreri burubya uronoroboti omurikyo itomilder mu manya bagakubwatia natigatoigwe asenchira yo bwime. Ekiombe kia Media Council of Kenya ekiogetenenerete abariki nigo giatwara omutsangerekano n'abanene b'abanyanyimbo imeye county ya Kisii iliogo kwana chinchera barachie kubwatia chinga kiechiga chobochori ase banyora amaigerio noyo mobwa bateneneri be kiombe kia Media Council of Kenya Victor Bwire.
Habari nchini Media Council of Kenya. Na leo katika mkutano wa leo marsha ilikuwa ni katika ile tunaita uhusiano mwema kati ya waandishi wa habari ama vyombo vya habari na afisa wa usalama, especially wakati huu ambao tunatarajia kwamba kura itafanyika leo. Na kwa nini tunafanya hivyo? Kwa mawazo yetu ni kwamba tutapata mengi na waandishi watafanya kazi mingi kama kuna uhusiano mzuri na vyombo au security agents, kwa sababu wao ndio wana provide security. Na wakati huu wa kura tumeona kwamba campaign kumekuwa na visa vingi ambavyo waandishi wa habari wametishiwa, wengine wamepigwa katika mikutano ya kisiasa, kutishiwa na nini. Kwa hivyo tukaona kwamba tukiwa na uhusiano mzuri na maafisa ambao wanahusika, itakuwa ni rahisi pengine kama mwandishi wa habari pengine anapata tatizo, tutapiga simu mara moja na waweze kutusaidia kumwokolea maisha. Ase chinga kiecho bwire nigo abasemia igoro ya machiko atenerete ekiombe kia bariki ase kero muriki elinde lyo gwetanga okongusana na gati y'abanyanyimbo na bariki. Ya pili pia kama maafisa, kwa sababu kesi zingine ambazo zimepata pia zinahusisha maafisa wa usalama ambao pengine wamesukuma waandishi wa habari hapa na pale. Kwa hivyo pia imekuwa ni mawazo kwamba tukiwafundisha sana ile uhuru wa vyombo vya habari na vile wanahabari huwa wanafanya kazi yao na zile sheria ambayo inawapatia protection kufanya kazi yao, watakuwa wana operate na correlate from a point of knowledge, a point of na ile heshima itakuwa ni muhimu, na pia create ile trust kati ya vyombo vya habari na security agents, manake tunataka kuwe na uhusiano mzuri. Boigo nigo aganya okubwaterana kwa ime gati y'abariki amangana amo n'abanyanyimbo elyo kworobya obwererania bwa mangana na gotinya okubwaterana. Wakati huu wa siasa kuna tensions, kuna nini, na pia wale au kama ma-OCS wanakuwa wanapeana habari ni sources pia. Sasa pia wakipeana sources wasipatie habari ambayo ni gushi, na waandishi wa habari wakaweza kupata vibaya wakajipata kwenye stabu. Kwa hivyo waweze pia kumesha ile especially national security matters, waweze kupeana habari ambayo pia haitaweka mtaharuki ama watu kuogopa, kwa sababu kwa hivi sasa tuko na uchaguzi. Ginko ripoti ya Egetaseni kia Ndizi TV, Letaliane Mildred Momanyi. Miamano marikito Mildred Momanyi ase oroboti ururu ikiranu. Murai bense ya Kenya umuske urumuge Kenyatta nigabaga kumwarigania omurai bense ya Zambia umuske hakainde ichilema ase amaga chogose nyomba yoburai ya State House meyo mucho Nairobi umuske ichilema nigaiwe skenene awase barachi okorege karo nagokwana igoro yamangana au ati abogotinya obwa mateborobya egati yechinse chiberense ya Kenya nabayigo ense ya Zambia. Tokoira nasa mangana siasa ni gomokonyi bo mwiruke bendera yoburayo bunene bwense wetrase obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya Muswati Martha Karua abaga kugenderea siasa cha Azimio la Umoja ase kaunti ya Kirinyaga gukwana asensemo ya Kirugoya. Karua nigo abaga kurira yogochewekirania amagendro au anena se sekta yobo chenu nabigo obonchoreria asaburi abamenyi be kaunti ya Kirinyaga kumwakera omusko dinga chikura sobonge ekero chire ikitariki kyanda cyo mutienyi ogatano na gatatu omwako yega wibere na mirongo ibiri n'ibiri. Uruno roboti twariganire no muri Keito Frida Kerubo. Omokonyi bomurai kiamagia Azimio la Umoja One Kenya Martha Karua nigatarira ensemo ya Kirugoya iriokoni achisera chia Azimio. Nigo aerera buna na bwato kwege na bunamba ireri bagaria Uhuru Kenyatta asobo chorio banene bogocha. Nigo bono abaganirie abamenyi bensemeyo bochora abarai babwate oboroli na boigo chimbwa chindonge. Kuchagua county government ni kitu muhimu sana. Ukianza kuchaguana, anza na MCA wa ward yako. Chagua mtu unaona ako na uwezo, mtu ako na uaminifu, mtu anapenda watu, mtu ambaye haoni watu ni kama sumbua. Enda uchague governor. Ukishamaliza MCA wa ward, uchague governor. Governor na MCA equals county government. Umesikia? Sababu ministers ni wa kuchaguliwa na governor. Kwa hivyo county government kwa wewe mchaguzi ni MCA wa ward yako na governor.
asekerekio nigateba buna na chikoeneki okolire obokurumi. Kila mpango kwa serikali inahitaji pesa. Ile uporaji iko Kenya siku ya leo, ile matumishi baya ya pesa za umma na wizi tupu, isipokomeshwa hiyo maneno yote haiwezi endelea. Nigo asingerera gochikomenda chibesa ase chiserikali chegenga. Karua nigo aeneki ekerenga ekeneneki jigavana na koeneki buna wizara yobochenu yanyorire obokoreri obuya na inse ya serikali ya Azimio abo barachorwe mbeneki buna baikiraniri omoroberio obabakea. Tujiulize, ni nini tunatafuta kwa nchi ya Kenya sasa? Tuko na serikali ya ugatuzi, Kirinyaga tuko na serikali. Kila eneo la Kenya, kila county iko na serikali. Na pesa inakuja kila wakati ya kutufanyia kazi. Lakini ni mahali chache sana. Hiyo kazi inafanywa kwa njia inayofaa. Inatakikana kama ni mahospitali yawe bora zaidi, sababu uongozi uko karibu na pesa iko karibu. Huduma za matibabu itakuwa ni kwa kila Mkenya chini ya hiyo mpango wa bima unaitwa Babacare. Lakini mpango wa matibabu, serikali kuu ya national haiwezi kuja kufanya matibabu Kirinyaga. Lazima uwe na governor, yule mipango ikifanyiwa kule itapitishiwa kwa county government ikufikie. Bono Karua nigara genderere chikampeni cha Azimio ase Orogongo rwa Mount Kenya. Frida Kerubo, Ndizi TV. Omanche murigerere bonekera twanyorere oroboti oru kurwa somorikeito Frida Kerubo higa nongo korera Amayia Ensa Eyemo senchera ere yobikiranu ekarango akirangambia mona sobo chora ko bananchi boiko moiro no baribons baba kubwatira nanchi ro kwene kyamangana ya wikira senchera ere yobikiranu na baru ntigo nko bakirangambia mono nyora chikoraga chinsa isato no chekumerana na John Kibati eri akomanye aya mona yanda manke asenchera ere yobikiranu na bakandira gutobwatia hawetera mutandao Twitter @Ndizi TV News asensembo ya Facebook na YouTube tobwatia wetera Ndizi TV News na bagase website yaito na bwatobwatia wetera www.ndizitv.or.ke iroto endrego kumanyia amange to basako skare chikoraga gosige koraga Ensa Eyemo nenusugoro nincho koretera omoroberio bwo komenyo kuya kebochenu gendra utwarugurire riboro bya iretariane Evelyn Osero no twakubwatira nere kwene kebona mwana wekera sensemo yeimanyerero nigakoro kwa Joshua Auta.